Тыгындархан. Тыгындархан кине харыттым, онна бу хеп билен келдим. Намно түйүнүс час болла. Онна өрбай токуйдатым эйбин сахалатым деп курдук. Бу кине того табылды батагайды. Мындан бак фактор бар. Инники бу Инстаграмыр пост албытым курдук. Титрыттан агаламын, титрыттан нетинде, титрытта хоччота ох дем. О курдук эметтан кинебит титрыттан агалан хоччота ох болан тагыста. Мен бәям көрөччү быхытынан ыртар булдагамде. Мен оннук тугада кинени өс бас билер кихи болбатакпын. Огоман көрөччөтө хугада кинен оголлар эн бихи туспутугар шугай кине көрөбүт тугар оголлар олен мен анабын тектакпын деханыбын. Көрөччө ханатын тирен тектакпын деханыбын олен критика ради критика деханаман. Мен исрак биттен кыйдым, комойдум. Тоғаттак. Вроде бы ылан курдокуна Никита Жуков, хакахеригер биллер крутой режиссер, Жикти Хас. Крутой байкинин устубута, мен анна обзорун компутом. Тоғы бу кине табыллаута. Обзоруга киддах битнатан бастатан тұрын хагал кине хагалындыгар, сагалындыгар бастакы оксуху улах түгән бадди. Инне олагана спецэффект графика тутур буттар инне. Тугара футаж бара. Тугара мана кара пятнала типа күлді тоқту. Боевой сценалары мана böyle максимальный демет болохтаан кудукту. Хата ама мана графикалах болохтахту. Итине простой бей кудук көрәчі не шугай дияқтары дехана уттарду. Осан тоған ник бол бұдата болады. Бастан көчеті спецэффект қан тақсағына еген осаны мана қаддары мана компьютерный графика эбите сырой көрәші. Дәдағаны мен кайгы хатабын дейін, сөбілі хатабын дейін. Харазы ке қарағар бірғылар графика мәрттіғі. Онтан салғы музыка керебет. Музыката болағына басыват тоғаттық нек бұл бұдата болар. Қомыс қанна бары. Насынаны инструментті бұттыр қатам. Қанары скрипка тығыр, қанары башы атын кинеға тығықтақ музыка тығырын күрдік. Музыканы сопровождение тағаддары мандық кине картинкадан күтті олар бат. Көрбіт жанымды дәуі көп болу. Хатар мен баға ханауын кайын тіредебетім болу, но саундтрек музыканы доғы хола мимо. Онтан салғы болаған әйте графикаға мана әтем қабы цветокоррекцията мәрттіқ, ха? Отдельный сценаларға вроде бы шугай. Куртой ба картинкалар балар, онда сұрық сценаға башы тура телефонға болу күрдікту. Температурата болуда. Тош чекаве, қаттағара качествода мәрттіқ күрдік. Скачок бағата башы атын күнге, атын камерандан ұстуыттарын күрдік. На самом деле ондық бұл бата болу. Инне колористар, краскаланар қаддері көндірік тақтары болу деді. Даже мен бытовой маңық көрәтші инне диссонанс күрдік бұп бұлақпына. Это же ошибка была, куан была, олень картинката махты маңық шөйбай картинка хоқ, комо йоғайын. Өсіз алғы от тұрырды бар. Қорық ғыныларға маңық главный герой оңы тұрар, онна маңық аттығыр маңық прожекторда қи тұрар күрдік көрісі, от сая тұрар көрісі. Ині мен башы өйләбәді. Конкретно от тұрарлы от, не оны бұл ұста тұрарлар деу күрдік. Баққан нек ұлықтағы болу, бар художественный прием болу, бәтім мен. Кине көрілердің білі алыр, магията сөйтен қалар. Прожектор хайан тұралар деу күрді. Әнне кәне от тұрар бұттар деу күрді. Нек бола батақ болай, күн бодың күрді қаддар мұнық магиялақ бұқтақ болай. Антықата от тұрырутын мен хөбілі әбәдім. Оқсығулақ сығына ұстутуғады кейдаққана болағана. Осынан бейге көрәтшілер Албақ оқсығыла көрдіқ бүт жатын кенілерге, онына бұл тығындар қанылан көрдіқ құна, бойывой сыналара,
мөлтөхтөр мөлтөх устута хаддер мандык бечугастан максимально өйдөнү хоктак деп кодук камсахан онно футаштыр киреллер онно хы деп кодук оны хоп и окуу битте деп кодук нечөт бар түшүй турурачы хого болодуна кандар халар була хем бир бан Казахстан кимере аглан боевой сыны туруртырга боло үлеләбит жандар багараттан чисто бәгат кылыбык боло но Хавтах специалиһи батах болан тахалдан була продюсер кимдо. Салгы булаганы артистер өзләре кирәс. Манна мета сүрүнөр толор бу кихи жина артист бу батах. Аны харизмата бар ди хадыр бар. Әле колаха куртой багай. Колаха да башы этегеле базардыра куртой батык хиллер. Хакатала болсанан бу кине ашы батык хиллер. Ашы рекордтык хиллер. Нук шөйбит. Атак артист бут болагана бире хөбеләбәдем һәм кырбыт кийини оннюра бил. Инде күрдүк короче. Гүлләх файта кырбыт кийини интернетны кайда каньяхны инде күрдүк. Артист бул батах әләре тохчак бен артист бул батах кийите мен тугулак бен. Постарался пацан де это убай була де. Молодец калды бут, но режиссер көрөктәгә булды. Манны кана Кынаһын сойдет деп кодда. Нет, мен не хөбеләбәдем. Онаттан кырытык кайгыгын хөп, ата кайгыгын Айталина Лавернова шу батык кинагын тер шу батык онябыта. Биле мен үрдүк бай хикка турар, Аллара өрүс көстөр, онна биле мен кырар курду каста турукка киренлар, оны крупный кадр ташыган реально харагымды таккарген. Онна браво, молодец, шу батык онябыта. Онтон кини обрага сценарна мөлттен каян арылы бата бағалақ технатым қадары барды бир ба зритель мені қылаян қаларым сылым нормально наханды куаған девепін наоборот скорее плюс вот онтон була Иван Попов антагонионер кини болағына олық кырадыр кини еще бадыгонер конечно обрахын берер а так персонажа клише хоғыз конечно я злой потому что злой деп коды хаджар конечно а так еще осынан харизматичный хоғыз артисттар балалар но тут дальше вараходи иннен сеттерин киребит биһиги сюжетка жаманна болла хамый сюжетигар боллагана жестко временной скачоктар балалар капец Мономиф темам бахта, мономиф болағына бәтін обычный средататтан ол атынагеға барықтақ, ол кәнеттен олар еңкәліқтақ, герой бет хайдықтақ, көрітін олардықтақ, тұғаяқтақ, чуть-чуть тоғыр олар ие барықтақ, онтан бейке ебет бір кем ханчар. Жинақ ил туғығар. И чё де окуду? Я не знаю, очень напрямую. Зрительга тоже мандык сопереживание надо. И плюс, хамы кыбыстылахына это конёр сыналара. Они жестко обыграли, так что типа ол то курдук. Крутой бай сына курдук, жестко музыка инда. Ой, девка, бля, испанский стыд, девка, да. Вообще күләһана вот инник короче күләх сынлар этәһен да короче эмес спойлер биле хаксан тахан баран тугынан ыгыды Жан-Клод Бандановский бая короче в целом касар алта частах уступтар будущем сериал блохтах ходук но очо того кинелер манны кинелер бартын манны по частям гынан биспитери лучше манны по частям бастан тиер манны басты серия битер онтан хиригер 2 чаатакар энде окурдук манны аңардатлан бехтерин хабета боллады или олонну сту сыналары мен доктор духайдакту я не знаю но сюжетка явно провал жестко лбах. Так, ол кенеттен сюжет кенеттен операторской үләгә кирәбетәп, онны буллагана движение камеры, так моны тоша каби, хәдер моны кыргыбай кадрлар баллар, коптер бар, крупный план там, моны клипка, моны кылан тизерге угы кадрлар баллар, а так моны кине куд камера историяны капсиде нету. Кайтагара
все по шаблону делать. Не раз же режиссура кида кахапа Никита Ржаков вроде бы жиктиаска нырык художественный прием багатын бутан жиктиаска ба тыгынтарханга башы хо башы кине уатах курдук. Восьмерка вот инде общий план да инде вот художественный прием ки карага маннык интеллигент история кирерин гына визуальный прием мен аше тохтохо элементарно драматургияны аңа булакта кергене түйдө бакын буны кисяре гына хангаттан ол көлбү жанар үйдө хот кисяре гына хап олонно болан мен кийини көдөкүнө эмскече төшөтө танк керен барар курдук. А на самом деле он багын тахаран биле кисяре гым курдук. Оны монтажка оны эбен килдерен бибитер баг тахарар төшө тата типа баалста кисиме деп курдук эбен дурактар деп курдук. Оча буны иденөтө инник курдук. Бара Никита Жуков он устроил было, то монтаж ходили, идем было. Короче, не знаю, слишком большой проект, но проблем очень много. Ничего бы не простыгано, но то на белеме хохана туравунхаб. Режиссура-то не хватает. Конечно, Никита Жуков крутой режиссер, Роскобастыван. Но кино круто, как художественный фильм. Что-то не то, вообще. Кино курдук болбадах. Просто көрөгөн дейб. В целом, бу маны курдук минустардах кино. На коган дейб курдук болбута но блин, это же Тыгындархан. Мы столько ждали, ну как это себе пидеу курдук. Конечно, быт ең көдөр биттер. Художниктер үлдөрө еще баты бар. Игых ен еще багай. Эрери холора эти тагастарга ренки дахана ары биле сивжак хавас тагастар инде окуду холора биле бандык эргербет инде окуду тагастар бохтун ха Toyota калбиттерген боюнскай бая тагастактар хотя хотуттар ин буллады не куду не да чот богото бар хаттагара ки кайгын хеп кадрдыра баллар холора но беги көрөтчүлөр hem bir HBO, Netflix импортын көрөбөт, Игра престолов крутой кинелер бартын көрөбөт, онна бейбәбі сахабыт кинетін көрөбөт, онна hem bir теңниюк болар, hem bir мандык планканы білебет, онна шөйді ұстоқтан хәпет әден білебет, өйдюбет. Олы хен бейгі сахалар, детақ бетіне шүгей кине. Инниктир булахана олаты биһиги мерток чоннор устуупут шөй деп курдук булалар. Чумболарга крутой деп курдук. Айдадыгыт инник демехана деханыбын. Сахалар дедакка шөй. В целом Аллахана фильм не получился. Табылды батах. Тоготун барсан көрөккө. Мен билек менен режиссер мана главный герой оларып буттар. Устаны хәннәр аны пересьон бөгөтө булбут. Өйдүгү 9 минутлык видеода интернетке тахылды. Ити боллагына Илдар Хантан каччы көкөрдөһөн видео тахсыбыт, ол сливтанан калбыт. Ити сливтан мытыттан уже намно хаттах сыгынак оңголдубута бу кине хадыр көстөр. Мен же куттана хана удуманна. Каттак манны командатан тутулуктак булды, допустим. Олин команда егер патриотическая сыгана хох, индик сливтан бияхнах, индик сүрін оролу устахнах, это уже что-то не то. Пересъемнах им было что-то не то. Команда егер конфликт бар болар, иглы бар болар, он же творческий процесс бар жестко гылан калбыта болу. Онна, конечно же, проект улахан, үрбайлхон бакеті хилағыта, онна продюсердар үлелері еген үндүждәғыры хан боқтақ онна механақ бар кенелер бұл үлене кайбатақтар. Инне сүрін тоқ инне хатар бағылақ. Именно командный дух, инне продюсерский үле өттен қадері магия табылы батақ. Короче, давай менің ұром дебіттер, мұнна да ну деп көтө страшный үле болла деп онна сыган сохон биттер деп көтө быгыла. Те бәм чисто теория көтө токойду онна магия та табылла батах.
Механик бар инник. Продюсерская ошибка бар буакта режиссер даганы сыгалара механа бар баллар оннотон каст деп коду колобра хайда колехтерлер гыттан хайгыттан короче аурата тавалда тахпалагына команталах чыгала. Үс сыл кересиппит онна ханан көрөм. Бу кине барата 205 миллион.